Mihang'o yothe muciini wa Nairobi yambire kurugama muthubano wa President Uhuru Kenyatta ukihungura matura matiganite ma Nairobi ikerekaini ria mwisho ria kuria andu meyandikithie ta aikia kura. Ikerekaini riri egutwikania kaunti-ni cia Nyandarua muthenya wa Juma, Nakuru muthenya wa Juma na Kiambu muthenya wa Kiumia. Jameni, kubali kwenda kuchukua kura. Hiyo lugha ambao watu wanasema ya kwamba mimi sichukue kura, it has no meaning to me. Nataka nikuambie kura ni maisha jameni. Commission ya ithurano IEBC yerigirire kwandikithia andu 851 kuongerera kuria andu milioni 1.5 aria me register-ini ya IEBC guuku Nairobi no gukinyeria kahinda-ini gaka yandikithitie andu 251 tu. Kama unasema unapenda Uhuru Kenyatta, mapenzi yako ni ya bure kama hauna kura bwana. Tunaelewana? Lazima uchukue kura ndio uamue Uhuru Kenyatta, serikali ya Kenya na serikali ya Nairobi. Kaunti ya Nairobi iragwo ndiriene na andu aingi moikaine mokaga kwimathira uboco no mihang'o ingi ta guikia kura makamitabanĩria icagi-ini kuria moimite. President Uhuru Kenyatta arenda arumĩrĩri riake matige mutugo ucio akimera ati njira njega ya gutwarithia Nairobi na mbere ni guikĩria kura haria o mundu akoragwo thikũ nyingĩ harĩ mwaka. Nairobi wamezoea wakati wa uchaguzi ukifika, unaona mtu anasema ati mimi narudi ushago nikapige kura ushago, baada ya uchaguzi nitarudi Nairobi. Jameni, hiyo kura ambayo umeenda kupiga ushago itakusaidiaje na biashara yako iko Nairobi? Mji wako, your home is in Nairobi. Biashara yako, kibarua yako ni Nairobi. Icera-ini riake, President Uhuru Kenyatta nĩaingĩrĩirie ũteti wa Nairobi agĩũkĩrĩra ũtongoria wa Governor Evans Kidero ũrĩa wathurirwo na tigiti wa mũng'ethanĩro. President augĩte atĩ Kidero nĩagwĩte kĩgeranio na njĩra ya kũrũnga mahĩtia ma mwaka wa 2013 nĩ gũthura Governor wa kĩama kĩa Jubilee. Mkubali tuchague serikali ya Jubilee mwaka huu Nairobi, tuone mabadiliko ile ambayo itakuweko. Tuone mabadiliko. Sio serikali ambayo inabomoa manyumba ya watu. Sio serikali ambayo inabomoa vibanda vya watu. Sio serikali ambayo haina haja na soko ya kawaida ya mwananchi. Tunataka serikali ambayo itakuwa na maslahi ya mwananchi wa kawaida. President Uhuru Kenyatta na munini wake ni mokirire mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa moigĩte atĩ nĩ kwaga kuona wego wothe wa Jubilee. Kũringana na atongoria yerĩ nĩ mahingĩtie ciĩranĩro iria ikũmateithĩrĩria kũhotana itĩna rĩa kerĩ rĩa ũtongoria wao. Kama wameshindwa kuamua mambo ya wanaume wanne, mambo ya watu milioni 40 ya Kenya watawezana nayo? Tutakubaliana kutembea pamoja? Riri nirio ikereka ria mwisho President Uhuru Kenyatta akigeria kuiguithia arumĩrĩri ake meyumĩrie na njĩra nene na meyandikithie ta aikia kura nĩguo gĩkabũ gĩake gwata gĩa kĩama kĩa Jubilee gĩgakorwo kĩembemba-inĩ tarĩki 8 mweri wa 8. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.